Asa ko gawin sa ito po Ta. sa Let's go ibari mo wan na kanil janmit pamanta idoy naga reunited. Ay kising kapte ba? Ta. Magkano kalay. Kulay si Wanda. Komenta niyo. Mantang yung kat sa kumbi yung kurmina hagan ay kapar niya bansam day urmina ikumbi best shooter iday na katim sharp shooter day man Srami Usman Kakabal. Ano the price? Paano siya umimay? Metang niyo mansam sa ka-price balay 1 shakmat yak ni ka-price na ay may sharp shooters ba 1 shakmat Tira ikaran ka balay hakajing shoot agi jing tak putih ka macam Temantang niyo sa kakardan ka baar Sebawan syakman Agi jing tak putih ya kasyipara Nya kena ke prize ni nya ada mansam ni Michael bat ni Kensai langsing Agi jing tak putih ke macam Foolish one Ito mentangin niya bersama yang first prize. Iya kan ni? Kiba job iya kan ni kisahkan pencap larangnya tulis pun. Yang first prize niya bersama Arman this year. Te katim ayo yang kanam nado habang pilihan yang kasilong artist haringkat ke JMK Production. Te Pila po sa bakot, daga kanam job ayo daga reunited ti ay tapti ka macam nam ta ka reunited kayo ya kanam job ha kani ka penalty sila bala organize daga silong artist bak ka JMK Production. Tingala ti tapti ka macam na kamanta ka team reunited kabala Tristam met pero musim manyo ya kanam ado ka song to sa kabak halay hajar tingka. Te kublay sibun ya piparo kay basibun ta kani ka penalty shot out ngin scam ba kini baro ngin sa pinya biar sa giveaway pa kita naman te kublay sibun kublay siya jar mo